Manipuri ILP gi matangda Rajniti Dal Singhi Firep Khangan Gedabani Haina JC ILPS na BJP Amadi Congress Office da Thomjin Kre Amadi Health Ministry ki sanna Kanglon Ministry Masana Ngaktre Sahi Helaba Mibu Rims ki Director in Charge Wena Hapsil Haidi Kurumjari Miyeng Tabiri Singbo Taramna Oksari Haji Fabugi Maru Pau Sandona Pizari Manipuri ILP Sana Hanbigi Matang da Pass Tokiba Bill Ahum Ek Onduna Sana Hangadabani Mitop na Bot Lepa Yaroi Amadi Bot Hadaba Yaroi Haina Joint Committee on Inner Line Permit System Manipurna Sangsilak Liba Kongjang Kansilak Le Manipuri Ladiba Tongan Tongan ba Political Parties Singna JC ILPS na Sangsiliba Kongjang Asigi Matang da Ngasi Mege Tangnipan Fabugi Manungda Chapsaba Firep Ama Khangan Gedabani Haina Lauktokraba Matungda Ngasi Faba BJP Amadi Sarkar Paidiba Congress ki Firep Miyam da Khangante Haiduna JC ILPS ki Women's Wing na Ngasi Congress Bhabanda Thomjin Kre Lakriba Miyam Adu Police na Pamdaba Thokdok Thoktanaba Section Thorang Lokhet ki Amaramta JC ILPS ki Women's Wing na Nitaipa Chutekta Leba BJP ki Office ta Thomjin ki JC ILPS na Taliba Dabi Singhi Matangda BJP ki Firep Khangan Gedabani Haina Dabi Tauki BJP ki Maikaidi ki Party ki President Delhi da Laikibana Ngasigi Nimit Asida Pau Faunaraga Party ki Oiba Firep Miyam da Soidana Khangan Gani Haina Thazaba Thamki Women's Wingi Maikaidigi Sangsiliba Kongjang Asi Miyam Gini Congress Amadi BJP na Wafam Masigi Matangda Hunaduna Laiba Miyam na Pamde Makata na Hunabagi Mahuta Miyam gi Khanna Thabak Paikat Piu Haiki Moi Open Stegi Plaza Kro Habinatia ba Then Minaiba Miam Sipam Tadra ba Sakati Ma Pabiu Nigi Mim the Sangati Kaya Kuna like doing no Nang kaya kadopala ko na si hangbata ba na ko adu gisi ma finance haba kaptagi wani mayang sa rohay na tini ako su Indian ne ba we are all Indian adu bu sakta si ma paibi haba kaptani ba ya si bill se pass no ka matna ta adana lai si kai no sana handi uchi kaptani tabi la bale kadal ma kam ma sala tabi haja be wani Bharat Sarkar ki Ministries of Health and Family Welfare na Syamsaba Sana Kanglon Ministry Masana Ngaktre Administrative Post Thabak Tobugi Matam Helaba Mibu Rimski Director in Charge Oina Hapsile Haidi ISTV News na phangba pau gi matungina Health Ministry ki Deputy Secretary to the Government of India VV Ranana lisangani sumna tarani thogi February ki tang kungamari da thokiba Office Memorandum amada Sahi Homfunito Helaba Mioi Amana Administrative Post Thabak Tobu Yaroi Karigumba Makata na Thabak Toba Pamlabadi Takpi Tambibagi Line Teaching Position da Tauba Yagani Haina Office Memorandum Aduda Mayek Seng na Iduna Kangalakpadagi Neomasi Lisangani Sumna Tarani Thoidagi Rims da Chanaduna Laklabani Hari Regular Director Natana Sahi Humfumanga Pawa Administrative Post Thabak Puba Yadi Haiba Chana Kanglon Amasu Lady Bani Chana Kanglon Asigi Wangmada Administrative Post Thabak Tobagi Sahi Helaba Professor CS Arun Kumar Bu Amukhana Ministry ki Under Secretary to the Government of India DD Maheshwarina April ki tang kun tarukta order ma thoktuna tha ani ki oina Rims ki Director in Charge oina thabak puhun khre hanaki asina Professor CS Arun Kumar na anirak suba oina Director in Charge oina thabak pubani handaki Director in Charge ki order thoktungeda Rims ki sasan ki thabak thoramda yawba official amana maram amata piramdana Delhi da numit humni marini leirui hairi Ministry ki thawung asida Rims ki senior faculty member kya angakpa pokpaga loinana penadre hari Ministry ki makhada India da leiriba Medical Institute khudingmakta chanariba chana kanglon bu Rims ta chana handaba haibasi India government Manipur bu hanthana yengbagi thawung la haina khanaba faculty member kya yawre hari Pau Sinama Kataraduna, Professor CS Arun Kumar Asi, Masagi Chahi Humfunito Surakpadagi, Lisangani Sumna Taramadigi February Tangkun Gatarukta, Orthopedics Department ki Head of Department Amadi, Medical Superintendent ki In Charge Oi Batoklaga, Teaching Position the Lazerage Haina, Masana, Yaduna, Teaching Position the Laikrabamio in Hari, Ministry Masana Ministry ki Chana Kanglon Tugai Raklabadi, Administrative Post the Tabaktobuki Matam Helaba, Mio Sina, Makatana Administrative Post the Tabak, Taukigani Haiba, Mio Kia, Rims the Chongtorakle.
अमरोम लिंग सूम तरा मरीदे रिम्स की रेगुलर डायरेक्टर लेरक्ट्री रेगुलर डायरेक्टर हापनब होनबगी महुत्ता मिनिस्ट्री का नकनब मियोय खरना रिम्स की रेगुलर डायरेक्टर हापतनब होनदुना लेरबरा हाइना रिम्स की सीनियर फैकल्टी मेंबर कियाना चिंगनब फावरे हारी रिम्स न सथरकलिबा थोंग असिगी मतुंगिना मणिपुर सरकार अमदी हेल्थ मिनिस्टर फाव यावरिबा प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द रिम्स अमदी लमदम सिगी पॉलिटिकल पार्टी सिंग एनजीओ सिंगना मिनिस्ट्री दा अचुंब तौननबा प्रेशर पीदुना रिम्स बु अफब मेडिकल इंस्टीट्यूट अमा ओहेनबा होनबिबा रिम्स बु फहनिबा मियोय कियाना पामली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तोंगान तोंगानबा पैसेंजर अमदी कमर्शियल गाड़ी ऑटो रिक्शा टाटा मैजिक विंगर सिंबा गाड़ी सिंह अमुक्तदा पुन्ना टैक्स थीगदबनी हाइना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लौरकपा वारेपु यानिंगदबा फोंगडोक्चुना जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ना संसिलकलिबा खोंजंगी मनुंगसना पैसेंजर अमदी कमर्शियल सर्विस तोरिबा गाड़ी सेनबा लेपा हौख्रे खोंजंग असि सगवटुना तोंगान तोंगानबा लंबी सिंगदा सेनबा पैसेंजर सर्विस की एसोसिएशन सिंगना लंबी दा लाकपा गाड़ी कया थिंगबगी थबक सथरी पैसेंजर सर्विस तब गाड़ी सिंह लेपखिबदगी मियामद साउना अवाबा मायोकनहले हाइरे JCILPS na sangsiliba khongjang khudimakta आम आदमी पार्टी मणिपुरना मफुंग फाना सगुटुना लाकली मखा तानसु सगुट खिगनी हाइना पार्टी असिगे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स मणिहारना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमुसिंग उनबदा फोंदोखरे मणिपुरदा ILP चनहनबा होनबा अमदी बिल अहुम एकता ओननबा होनमदा पार्टीना अंगंबा थाकता होनगनी बिल अहुम अदुगी मतंगदा भारत की प्रेसिडेंट असु याबा यादबा हाइबदु सेंगदोपिरो हाइखि पूरा मरु अने लेबिरिबा सेंट्रल गवर्नमेंट पाइबिरिबा पार्टी अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट की पाइबिरिबा पार्टी सिंगसे असिना यामना मरु अइना बिल लसी पास तोननबा प्रेसिडेंट की मकुते लेरिबा असि करमाइन तोरगा याम थुनी एसएन पिगेदगे नत्रका पिरोई हरगा सु सेंगदो पिरो पिगेनी हरगा सेंगदो पिरो नत्रका चममन सुम तमजिदी मणिपुर की मियोई सिंगसिबु बिसिंगसिबु सेंट्रल ना नुसीबी कांग्रेस पार्टी नुसीबी बीजेपी पार्टी नुसीबी हाइबदु नुसीबी खुदम नते हाइबसिनी अखोगी आम आदमी पार्टी ना फोंदोक्सेरिबासी अतिंकोक मरु सीदब लाइनिंग थौना सिंदुना थांगमैबन चराव सिंगी थेलदंगसी मैतैगी मसु तरेट की फिराल लेवाकी अखंग अहै यावना लाइसोन तिनसोन तौदुना सिंखटख्रे मियोय काना सरुक यादना पांगथोकिबा थौरम अदुदा अतिंकोक मरु सीदब लाइनिंग थौगी एडवाइजर लुसिंग पोरेल खुमन्ना हाइखिबदा एप्रिल तांग तराग मंगादा सखंगदब सिंगना मफम असिदा हाना युंगदुना लेरंबा फिराल कक्थलंबदगी अमुक गना फिराल असि युंखटपनि हाइखि सिंसांजी लाइफमलेन चामगा माफालेगा मफम होय अदि इपाइ बोदि आ पारुम पुरुन लाइफ मैहौरोंदगी अखोइना मफमजी कंदना ला लाइफमलेनजी अथागी लांगोल लमा लागा अथाई गौरधर्मना अखोइजी लुप थगिबा अदना चिंग कुइ मफम साफोंगा अखोइना सजिबुगी नो पानबो कोरोंदा अतिगु पुरुषद मालेम लेदा थवाई कोलगा येक्तेरे सलाई मापनगी फेरान सेगुदा थवाई मिन हापगा थमजा नुमित तरुंगनी सुबा मैतै सेरावबा नुमित हुमनी सुबा कोनबजिदा अखोइना फेरान जे कथथिरम अखोइ मैतै लेबाकसिदा लैरिबा अखोइ फुरुचा अदगी इफक थोंबा अहिबजिंग अदगी निंग थौगी मैसौ अखोइ पुनसिलगा कैदौबा यागे हाना तमदे फेरान जे मोहन युंगसी हाना निंग थौना तापि मयाम अपुनमे वारेतना अखोइना कसी फेरान से युंजा खोइगे मैहौरोंदगी लैरम लबो लाइफम लेन मयाम से नमद्रम अदर अतिंगु पुरुषिदबन पथौबन कौदुद तारिबा लांगन से लांगन सिंगांदा तारगा नमदगिबा लांगन जिंगसे अमौना हौनना लोयने सफोंग कदि अदि बन अखोइना फेरान से मोहम्मद इमामुद्दीन कौबा लिलोंग हैनो मखोंदगी मियोय असिबो मराल क्या पिसिंदुना हातो पिखिबा थवंगबो मिसी असिगी मतंग द सेम खिबा JSC ना यामना कन्न यानिंगदबा फोंदोक्ले मिहार असिदा सेनबा मियोय सिंह पुलिस डिपार्टमेंट फादुना थबक लखोतबबो यानिंगदबा फोंदोरक्ले थौदो असिदा सेनबा मियोय सिंह अथुबा मतमदा फादुना आइनगो ओइबा चराक पिननबा दाबी तौरे पाउगी मरकथना अतेन ब्रेक अमा लौमिनसी Wanted some electronics mechanics for repairing ISTV set-top boxes at different places. Bisnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West,
Info East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Second state level general ability test organized by the cluster of gentlemen from class 8 to 10. First prize rupees 5,000, second prize rupees 3,000, third prize rupees 2,000, 4 to 10 position holders rupees 1,000 each. Forms available at the given stationer. Objective and multiple choice type question. Application fee rupees 100 per applicant. Last date of form submission on 18th May 2016. Competition on 22nd May 2016. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa, thu naba ni singbada sinaba yarba, lipsap group na puthok saba Oza. Break ki matungda makataba pau pijare. Student Union of Kanglaipak sukna sinduna state level spelling competition gi mangarak suba preliminary round gi written section gi atwa ehen tanaba ngasi DM College of Science da pangthokre. Soke General Secretary N. Gobina Atoy Ahin Tanava Sida Mahiroi Sanga Yankaina Sarup Yari Lakteba Jun Gitang Mangada Silhai Sangdanaba Pangtuk Tuna Final Round Awakening. Totuno Laiba Mahiroi Singi Loksing Putopa Amadi Malengi Hidana Bigi Lambida Sangshinba Haiba Pandamasida for student Union of Pak Sukna Pangtok Chabini Pangtok Chariba spelling competition Sida category Ani Tona Pangtok Say category Ada 5 to 7 5 to 8 5 to 7 aduga ani suba category dana B dana 8 to 10 haiba category ani asida saruk yariba category A dana chhatra masing asi chatruk ka kunmu participate tawe aduga B dana songa ga yankai haiba chhatra sing asina participate taw Imung manung khana sainabagi thaudokta mataina Manau nupi ama thang na thinbani haiba thaudok tagi soktuna singa matakte leiba Iboyama Hospital da laikana kre thaudok asi singjamai chirom laikai da ngarang numidang waram pung taruk lom taba matamda thokibane solaba nupi adudi chirom ongbi Memi Rose Mapuroiba Indra Kumar Kawi mahaki makhut thabak amadi puksep yauna mafam marida thang na thinbadagi sokhi manau nupi thang na thilami hairiba matai adugi maming chirom dinamni kawi hairi Taudoga Sigi Matanga Singzamai Pulista Memi gi Mapuroibana Wakat Kre. Later Madmai Toto with the Yam by Namogan Lemina was a palm drain, having a Bagan Basigana, a Pugilam Tungan Bazagam, Piviro, Margaret Lemina was a palm drain, Makatan, some Lemina, Agadimo, that I have the Imungi meetings in a Kempta Lodava, Tassanadava. Kundapam Kendra ki Manung Sana Ladiba Tiaspuda Nauna Saba Siza Primary School ki campus ta Nauna Saba Multi-Purpose Community Hall Amadi YLKG Club Building ngasi Kendra Sigi MLSU Oidiba Speaker TS Lokesona Sanga Kre Thauram Majuda Education Minister KS Ratan Kumar Education Elski Director Dr. S Pravinsu Sarupyaki Miyam Amadi Sarkar Punna Satmin Nadrabadi Saukhatpa Amadi Tangdu Laitan Labor Samas Ama Ohenba Ngamloi Haina Social Welfare Minister A.K. Mirabaina Ngasi Pasoi Part 2 Makha Laikaida Nauna Saba Community Hall Sangaba Amadi Pasoi Gram Panchayki Pradhana Nauna Saba Market Set Sangabagi Thoramda Haikre Mahana Makhatana Haikibada Matam gi oina Laingak Sasan Pariba Sarkar Aduda Miyam na Mateng Pangbiba Amadi Suggestion Pibi Basangi Miyam gi Mating Yaugdrabadi Sarkana Sasan Ningtina Tawangam Loi Haiki. Sigi Awunba Ma Uranga Babanabada Laipaka Sida Pana Sarkar Gi Saurga Daita Lai Haduna Ma Praja Section Kulumanga Haina Adu Section Kulumaki Prajana Sarkar Aduda Saso Pidaba Maduda Ekoi Tuna Jamina Damata Hawak Mudimata Baipa Kunamde Haibase Ekoi Mayam Under Wapam Kayamani Aduna Manipu Sarkar Makedi Baikali Batava Koram Kayam Manunda Nasi Mai Ising Lambi Tong Mayam Sisi Ekoi Laiba Sapsana Matam Gazana Munda Hamna Bonaga
policy kaya ama ngasi Manipura may awaba lekre loinana isingi awaba kaya ama so corner gi thorang kaya ama paikatuna lagi Local Area Development Fund amadi MDS ki matianga loinana saba Community Hall amadi 13 Finance ki senpham degi saba Market Set Sangha bagi thoram aduda Tagil Jilla Parishad ki member Manimala Pasoi Gram Panchayat ki Pradhan N Tomba amadi MIS Brickfield ki Provider M Ibo Tombi yauna Pradhan amadi member kayana saruk yakhi Karam Youth Development Association ki building ngasi Langtabal Kendra ki MLA Karam Samna Sangha Kre Karam Makha Lekai da Pangthokpa Thoram aduda Manipur Assembly Secretariat Manipur ki Secretary Karam Magazine Lilong Nagar Panchayat ki Councillor A Sana Tomba yauna miyoi kayana saruk yakhi MLA Karam Samna haikibada lamdamasigi praja singi phangpham thokpa sakthung ningtina phangandavana sakwat khongthang da thintare Laivaki oiba isuda miyamna haurakpa ngaidana lusingba singna thabak pangthokpa matam oire ILP asri Manipurda leiriba mirolgi yamna maru oiba amani masida lusingba singna thamoi sengba mathautai haiki program haba matungdagi PMSY ni thabak sidi e-tender tawi e-tender tawba kandadi nasai ki chikadar singna chikadu lawrakanda engineer anang khara yamna adi AC bogi level na A na tragana HO ki level la tanarga MLA sir without any information pau binangdana moi chikadar khare tu ki interest da lambi siam asu da ka le kro jaga amada adi lambi siam jandra lerame nan concern authority ga salaga adi mapam du yengba kanda lambi siam ga da ba bisam yam du kalbat manga chandra lerame authority na chu dum hai kana ga ya ba ya ga kana da ki kari jis le khanna ra si thawa torino pecha bu lo bu ka ki importance da dorme aduna minister da salaga haijaba adu official sing da kana pressure tawga national highway 39 to landaba le kilami se siam ga da bani siamu haidana adi akan ba instruction people lai madu sui dana adi pangtor ka ne ai thajaba madu responsibility MLA no sundauri madu da yamna hena politics tawba corpus di tawbiganu hai Sahi taraga manga rom mai phanglaktre haiba andro kendra gi manung sanba khoibu Santipur khulda People's Welfare Society ki Secretary Kaisam Ningthem Jang no phonaduna mai phangan khre haide Santipur da pangthokpa thoram aduda andro kendra gi khulakpa CIS Gandhar Maitai All Manipur Chakpa Lois Scheduled Caste Association ki President KIS Amuzau yauna miyoi kyana saruk yakhi Lopa lak taraga ni thoirom sangduna wayar tinglaba matungda mafam aduda mai phangan khibani haide Saukholaba matam asida asigoma mafamda mai phangdana leiramba asi lamdam asida lusingba leitabaga chap manare haina ningthem jauna phongdokhi laila sutam bada changda ya jaba electricity gi maingan da larik pahanduna abui afaba chathi ne ne sanwa semgot pada mateng pangna nung tai hangnam kugi samjaba praja singi interest tai hangnam venture asi lakotchawani Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puruskar Award listening taraga mari taraga manga phanglakraba Khundrakpam Gram Panchayat ki Pradhan Tombibo Opagi Thoram amangasi Imphal East City Block Sawumbung Sinduna State Institute of Rural Development Pangthokre Thoram aduda Imphal East ki Adaksha Bimola BDO Kunjakeshwar Manipur State Panchayat Parishad ki President T Ibotobina Singba miyoi kayana saruk yakhi Pradhan Kudimakta Award Panganaba Thamoi Senga Thabak Pangthokpa Mathau Tai Haina BDO Kunjesona Haiki Hockey Masanada Manipurdagi Saknadaba Sanaroi Puthoklabasu Manipurda Hockey Astroturf Amadagi Hena Leitribana Sanaroi Kaya Penadre Kumal Lampakta Leba Hockey Stadium Asri MDS na Work Agency Oiduna Semkibani Hauzik Leiba Astroturf Asi World Class Ki Thakta Northeast Ahanba Leba Astroturf Nihari Hauzik Satariba Tournament Asigi Director Fahim Muhammad Khana ISTV da Astroturf Asigi Matangda Wafam Kaya Thamlakle Hockey Manipur has tried their level best to provide the best. They are giving the food, accommodation, transport
ground is very well. Turf is newly, when we entered, it looks great. So one of the best ground as I have seen. Very good turf, very good ground. I hope in future you will have many turfs where you will conduct the national and international championship. Indian hockey team gi sanaroi halapana phongdoropada Manipurna hauzik fawba hockey masanada maming leraba sanore kaya puthokpa ngamkhre hauzik laideba Astro Cup ki masing asi hengat hanba tangai fadi haiki Manipur hockey gi president KSI thoibana mari leinaba department na hockey sananaba Astro Cup asi kharaga masing hengat hanaba hona haningi haiki Hana Taramiba, Esotopsia, when Google Agatamibasi, Masi, utilized over the one. Ariamba Sum Tamaga, Madu Palalaga Mangan give it to the Koyam Pamui. National Championship Chanel level Gitogi Hera Candidate, I could Philamataniadi. I don't Tangaba to the athletes practice warm up Philamalita Yadavanina, Amadu Aquishida, National Aquishanari, Aqui Pantuka Habisla Parmesan Pidi, sports, Pai Riba, officers in the plan, Amatora government, Provel Todna, Madukara, Madu Shamjal Hanimba, to Matamda. Fishery Department na laikhidraba masung sasinaba miyoy kaya giming hapsin duna asing mangami singda fangadaba senpham sing fanghandre Department ki asweba kaya puthokloba RTI activists ayakpam kesorjita sakangdaba singna hatkani haina mobile phone da ki halak le hairi masigi matang da hawam marak irom lekai diki ayakpam kesorjina singdamai police ta wakat khre amuka na aten break amatang lominaksi Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Imphal East West amasung Bisnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lobi kudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba moong da lobi bayagani enna akupa marol gidama contact tobu Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bisnupur Bazaar Bisnupur Makataba pau kharaga pizari Manipur ILP chana halo pass dokiba bill ahum ek olhalu haina ngarang nimidang moirang da lamdam adongi nupi kayana maira ge khongsat ama satkhre Manipur da mito sangbayaroi Manipur da mito sangbayaroi Manipur da mito sangbayaroi Manipur da mito sangbayaroi long live Manipur Handak nonglai nung sit amadi len na amangata thowan kraba moirang kendra manung san leba kwakta gram panchayata kendra sigi MLA Prithvi Raj na BPL gi makhada leba khara hena sogalaba imung yangkhaida zinga van yangkai yanthokre masagi shanpham digi zinga sing adu yanthokibani makhata nasu pangba yaba mating pangani haiki Government ki side ki so thu matam dai khoi relief phangakani na chatwa thajaba lei jai hek phangakpa ga madu ki so khoi payam uthang da pau piraga beneficiary sing da khoi madu cash oi noi be ai natraga kai noi noi be ai adu so khoi athu matam da taujagani New second leba Brighter Academy da class 10 tamliba mahiroi Muhammad Tarif lilong se saba matak khunawdagi mioi asi chatkiba megitang anida hata da leba peace and learning boarding da sakibadagi ngasi fawba thiba khangdre hairi kanagumba singna mahakpu fajin birabasu athuba matamda asoi angam yaugdana thadok piro haina irong se sabada pangthokpa miyamgi mifamda JSC ge convener Yunaf Ali na phongdokre hiramasi ge matang da sarkar na athuba matamda miyeng sangbiyo hairi Matar kansin mathang thangdana man kese ko government da ko ge ma si thingna na ba thangna ba government se khara thingna na ba ko je si ma kai da ha jaba adu ajan ko kunjan ba thu ga so ma se ko je si mu de thing ma kai da ge ma se thu ba da imung manung gi awa wa yeng gi ra ga tha do pira na ba ko je si na so apin taw jare Lisingani tara mga tara taruki oina tongan ba national amadi international gi thakta mana larok laba amasung saruk yaruba body builder sing opgi tharam ama Manipur Press Club ta pangthokre Gymnasiums Welfare Association stinna pangthokpa tharam aduda Zanimski Director Professor L Deven Association gi President N Ratan Advisor S Thambal Sarma yauna tongan ba
ꯃꯩꯔꯦꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 45ꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈꯤ मरुएबा पाव अमुखना मणिपुर ILP की मतंगदा राजनीति दल सिंगी फिरेप खंगनगदबनी हाइना JC ILPS ना BJP अमदी कांग्रेस ऑफिस दा थोमजनख्रे अमदी हेल्थ मिनिस्ट्री की सन्न कांगलोन मिनिस्ट्री मसाना ngaktre सही हेलब मीबु रिम्स की डायरेक्टर इंचार्ज होइना हापसिले हाइरि मियंग ताबिरिबा पुनमकपु अमुक हन्ना खुरुमजरी